Kachin Post in Nankut kanin tlai chantna thongni kulli Tangkhawng ni kullani sari Zaanlei Thawngchim ding mi thong tlang tar cheu khatna chu tange na Thawngchim mi pakhat ni bom alam swali hliam fak ngai apu NCA min athu mi PNLA chu chaklei sham tlai tangtri phu thum heral an tu chang Semram kul chaklei mung mit ka dauna ka SSC World Cup shrai to cheu khat telin minung som nga shong an thi Thawngchim na kan thok changlai ma rat fam bol ka se Chin ram te dim peng tai ngen khwa ni jan January kol le ruk a khan Thawngchim mi pakhat pu lai pi kum som li shong chu bom alam swa ruanga a hliam ma afak nga I ake khat te lai an tan tia Thawngchim mi ni an chim Pulai pi chu CNA le tangtri phu na ni an lak mi tai ngen SSC World Cup sakhan va zau dingin akal lewa SSC World Cup ni an rakman mi bom alam swal tia thai ase Chin World Cup ni tai ngen sakhan an lak nuwa sakhan chu Thawngchim mi tampi ni an va zau chiao I pulai pi zong hi tai ngen sakhan va zau dingin akal ve hau kul leng lei akal lewa Hau kul leng leya kal lo dingin thong an than kau na in pulai pi chu hau lenga achwak I bom hi alam swal tia min lang tera du lo mi pakhat ni achim Tangin sakhan chu CDF CDMC jin phuni mun ma then hlimnak an to I sakhan ka dau lewa CDF CDMC jin ra ka pahni bom an rak elam swal ve I an ke khat le ve ve an tan na tia thai ase Chin ram palewa pengdi lak chu SSC ni January ni hlei sari in phone le internet line an PE ni hin January ni kolyani sari tiang apit ri tia thai ase palewa peng Thawngchim mi na chu mundangin pe tlai kho an city lo nak zar khatleng ase chang tia mundang ummi palewa mi ni an chim Sami sin le wale mi sa khwa le kapa chun January ni hlei sari tiang phone line anga I chu nu chun apit Ral asyal min ha zong khat sunga an lu le lu lo ngal aselau tia nam mundang palewa mi nani an chim palewa penga SSC World Cup le AA ka deu nak azwal ronga palewa khwa min ha chura shyalin an sam di na AA ni SSC World Cup sakhan an lak di hnu in ukshrai nak rian chu AA shrai nakin an kalpi chang ta thai ase Chinleng Council shrai tu na avai ni nak meeting chu January ni kolyani nga in kolle ruk tiang ni ni chung an to I chin chauza serna kong he pet lain khokhan lai rel nak an ngei tia thai ase chu ton berwa na ka chun Parliament of Chinland Government of Chinland le Supreme Court of Chinland sernak ding cha tim to nak an ngei tia Chinleng Council ni an than Chupina Chinleng Council avai ni nak meeting to nak ding kong he pet lain khokhan nak ngai ase I Chinleng Council a lu dingin asok mi chungtel tharna kong le runben na kong jong chei mai nak ngai ase tia Chinleng Council ni alang ter chap Chinleng Council shrai tu na avai khat nak meeting chu December ni le khat thong ni kol le thoma khan Chinlung kho a andak to chu meeting a chun phung ser nak legislative bechai nak judiciary le Ukshrai nak executive tungtlang pathum ser na kong he pe tlain khokhan lai rel nak an rak ngei December ni li in ni sari thong ni kul le thoma Victoria Besa to mi Chinleng Council ton pom na ka Chinleng Constitution chin ramphung shampi fetar ase Chinleng Council zong phung ning indir arak se Myanmar ram mi ni du mi sham uknak asham bong ding le Federal Democracy ram pi ser kho nak dinga chaklei sham tlai tangtri phu thum heral kan tu changtia Pau National Liberation Army PNLA ni phungning tein than nak an to Pau National Liberation Army PNLA chu
Rampi kade in hatlak nak beshen NCA minsen athumi kan si bantukin NCA minsen athumi velte laka beshen azul big mi kan si kumriat chung NCA lam thluan kan zul kauna in thil tha sai man achhuak lo tia an langter January nikul leni khat a sian ram kul thanglei samphu khwa SSC kut tang pi tu sit PNO le PNLA karkada unak achhuak kada unak azwal lo nak dinga SSC heton beru anak kan ngei kauna in atlam tling khawlo January kul leni Zaanlei SSC World Cup ni PNLO headquarter pongkam no cho khwa chu kada unak lawin van longin bam an thak rawanga in lo song an rok tia PNLO ni chun an langter Atul yaw thlenna khi mi phun kar irem lo nakin achhuak mi aselo Myanmaram chungia mi di lakhe ape tlai mi ase sham ukna kadi i mizapi ni andu me Federal Democracy rampi sernak ding cha ral kan tu chu ama tia an langter chi Chaning tari ram chen jawai peng chau chu SSC World Cup sakhan chu Karen National Liberation Army KNLA le PDF changchi phuni anlak chu sakhan kadauna ka chun SSC World Cup athi mi le thlei mi zongan tia KNLA battalion 12 le battalion 27 battalion commander ni achim ban chong mun ram chau chu SSC World Cup sakhan chu alwan chia January kul le thum ni a KNLA le PDF changchi phuni an ka I January ni kul le ni li chun nuwa aning pin an la kho chau chu SSC World Cup sakhan chu training tari ram chen chunga twa chung sham tai phuni a masabik an lak mi sakhan ase chau chu sakhan ka dauna ka chun SSC World Cup playinga an thi pani hliam an pu I minung pariat kan tlai na tia KNLA battalion 12 le battalion 27 battalion commander ni achim chupina SSC World Cup se methal talin methal heinga RPG pakhat 60mm pani kutse bom kwan phang tam ngai le SSC World Cup man mi thiri tam ngai kan lak tia KNLA battalion 12 le 27 battalion commander ni chun achim So chu sakhan ka dauna ka chun KNLA Brigade Foreign Battalion Battalion 12 KNLA Brigade in Battalion 27 Chawai pengkom PDF T1 column T5 column le Jongmin column na an changchi I ka chu ka dauna ka chun twa chung shan tlai phulein thile hliam pakhat man an lo tia thei ase Pakuram chen chong upeng koma SSC World Cup ni kumkul le kumriat leng anrak changnak sakhan pathum an chwa tak nuwa Karen National Union KNU ni munram thenfel nak an ngei na kong chuphung ning tein an than Pakuram chen chong upeng kom KNU Brigade chu munram chu SSC World Cup ni anrak chu mi na saka kha tweri kutang Kama ya 528 le Kama ya 593 chi sung sakhan chu alwan cha January ni hlei thum ni ya an chwa tak January ni hlei li ni ya bu sakhe sakhan an chwa tak than I January ni hlei nga ni ya su sakhan zong an chwa tak te thei ase alwan cha January ni kul ni ya Karen National Defense Organization KNDO Battalion 4 le Special Brigade phuni munram zo fel nak le twal chungmi cha ahim loading mi thil achwa lo nak nga SSC World Cup ni achwa tak mi sakhan pathoma munram then fel nak an ngei te thei ase SSC World Cup thi sung sakhan chu KNU Brigade chu le Brigade 5 munram ramria a mi ase achung SSC World Cup Paul chu thlazei bazat chungria cho pe khauti loading in KNLA le KNDO ni an kham na nuwa an chwa tak tia thei ase Karen ramkul ko karai khopi chunga ninga chungka dauna ka chhuak I SSC World Cup playinga an thi pina pasha shong hliam ma an pu tia chiaphiu khalam ni an than January kulani in kulleruk tiang ninga chung SSC World Cup ni ko karai khochung mi na chural phom man dinga an tlai na I chiaphiu khalam ni an ka na
ko kare khopi chung ka da na ka SSC wal ka playinga an thi pasha shong hliam ma an pu KNLA le tangti phulain ral ka pakhat nun nak aliam ve twal chung mi na chu ze bentuk thong pang an thei songa PDF chena thong hal masalawin ko kare khot chung in lut chwak lo ding le ahim nak mana ding in chia phiu khalam ni ral rin an pek na Yakhan Ramkul Buti Chongpeng Phung New Lake Khwa SSC January Kuleruknia SSC World Cup ni Siamngan an ka mi chu apuak Rohingya Pashaleng an thi pina minung som thungling hliam an pu tia thei ase Buti Chongpeng SSC World Cup le Yakhan World Cup e kar ka dau nak afak Phung New Lake Khwa SAA World Cup also lut in hun an khwar nuwa SSC World Cup pol ni pe tlain Siamngan an ka ruanga khwa mi thi mi le hliam an tam pina in zai masat song akang tia twal chung me ni an chim Sagairam chen kan balupeng kabu khwa piso chi sakhan chu PDF changji phoni an lak ka da unaka SSC World Cup le piso chi kullenga an thi minung hlei khat hliam an put pina twal chung siam tlai phuni siam nam zai musat an lak na kong Sagairam chen pa ka pha ni an than January ni kulleninga jingle similan pali shonga kan balupeng kabu khwa piso chi sakhan chu NUG Defense Ministry tang umpa ka pha le Pengkom PDF battalion ni anka chu sakhan ka da unaka chun SSC World Cup le piso chi kullenga am thi minung hle khatliam an pu ta thei ase kabu piso chi sakhan ka da unaka chun PDF changji phuni SSC World Cup man mi me thal pariat kwan fang jumper se lungni phone le kwan bom anlak chu ka da unaka chun kan balu Pengkom battalion 4 battalion 25 kan balu Pengkom pa ka pha le kan balu peng pa ka pha na an changji PDF ral ka pali le pa ka pha ral ka pakhat ni ram le mi phuncha an nun nak an pek ve ta thei ase mungmit khwa palek sakhan ka da unaka thongtla mi som thum le panga chu PDF ni an chan chwa na ta thei ase palek sakhan an ka hlana siam nam chia dingin an chim kau na na in an do lo cha an ka na e palek sakhan chungi an shen mi minung som thum le panga song PDF ni an chan chwa kho na tia PDF ne nia minu mi pakhat ni people spring ka achim siam ram kul chakle mungmit khwa palek sakhan le SSC World Cup sakhan chu KIA KPDF PDF le ABSDF na ibom in January ni hleriat sing thokin an rakka kadaunak ani khatnak niya SSC World Cup atan sakhan le Suizali sakhan zong PDF le changji phuni an raklak palek sakhan zong January ni kula anlak ramkhel case in an shen mi minung pa ku som thum le pahni le nu pathum chu an chan chwa kho na tia thei ase mungmit khopia January kulleli in nihin January kulli sari tiang kada na kadai hleiri lautia twal chungmi nani an chim mungmit khopia SSC World Cup ni tha chang chap an tim mu kau mungmit lam thwanin akalmi SSC World Cup le GNLA chu pingpit khwa ponga anikapi SSC World Cup le athimi antam cha nu ankir SSC World Cup mojo pani zong GNLA ni an khang siam nam le zen kwan song an lak te thei ase Samram kul chakle mungmit ka dauna ka SSC le in ral boy zai mo sattelin ral kap som nga shong an thi SSC ni van longin bom an thak ronga twal chungmi hleinga nun nak aliam ve tia twal chungmi nani an chim mungmit khapi palek sakhan le SSC World Cup sakhan chu Kachin Independence Army KIA currently People's Defense Force KPDF PDF Phufan le All Burma Students Democratic Front ABSDF ni alwan sia January ni hlei sing lein ka sham an rak thok mungmit ka dauna ka athimi SSC World Cup laka mungmit khopi khala ya zanni som sari le paruk battalion commander Major Chutet Pang Atelve that Thai SCE Arak chu January Nikolani Linia Atswa ke Nakmun Ram Shi Shengpeng Banjing Khopia Antunpi Mungmit Kadauna ka Hintwa Chung Sham Tlai Phu in Ral Ka Pathumni Ramcha Nunnak Anpek Ve Supina SSC World Cup Nivan Longin Bom Anthak Ronga Twal Chung Mi Hlenga Nunnak Aliam Tia Twal Chung Meni Anchim
chu pina KIA shwai mi tangchi phuni atan khwa SSC World Cup gate sakhan Zaanlei gate sakhan le palek sakhan na anlak tia thei ase tu tan kan Thawngchim nak suma vial hin kan dong teri lai nandi lak chunga kanilom tuk shingshan kan YouTube channel the Chim Post TV channel he subscribe kan to pyak ri chau dingin kanin som na